Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Twongeye gushima Imana Data wa twese, Imana y'amahoro, Imana y'agakiza kacu, uwera wa Isirayeli. Yesu Kristo nashimwe kubwo uyu munsi mwiza twongeye kongerwa kugira ngo tubeho twamamaza ishimwe ry'iyo Mana yaduhamagaye. Ni mwene So Kwizera Fabien, ndabaha ikaze dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro Saveur Divine. Yesu ashimwe. Turi ku munsi wa gatanu muri ino ndwi, turasozereye icumwero cy'ibivuga butumwa uko musanzwe mumenyereye muri kino kiganiro, aho twari tumaze iminsi 5 turiko turasangira amajambo y'Imana dusanga mu bitabo Pawulo yandikiye umukozi w'Imana Timoteyo. Yesu ashimwe. Mu kurangiza iki cumweru rero, reka dufatanye iri jambo dusanga mu gitabo ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ni igice ca 4, turasoma duhereye ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 15. Ariko uyu munsi turaza kwibanda cyane cyane kuri mirongo 2, 14 na 15, twumve ico mpwemu yera w'Imana avugana natwe. Umutwe w'amajambo haravuga ngo uko Timoteyo akwiye kuba akarorero, wame ubwiriza ivyo kandi uvyigisha, ntihakagire ukugayira ubusore, ari kubere abizera icyitegererezo mu byo uvuga no mu ngeso zawe no mu rukundo no mu kwizera no ku mutima utanduye. Gushitsa aho nzozira, wame ugira umwete wo gusomera abantu no kubahanura no kubigisha. 14 ariho tugiye guhagarara. Ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe, imwe waheshwa n'ivyo ababwishwa n'Imana mu kukurambika kw'ibiganza by'abakuru. Ivyo ubishire ku mwete, uvyamemwo kugira ngo kuje imbere kwawe kubonekere bose. Imana ishimwe. Nshuti z'umusaraba muri Kristo Yesu, tumaze imisi nkuko nari mpejeje kubivuga turiko turasangira ya majambo y'Imana dusanga mu bitabo Pawulo yandikiye umukozi w'Imana Timoteyo, cyane cyane kino gitabo ca mbere Timoteyo wa mbere. Imana ishimwe. Abanyitangiye imbere kuva ku munsi wa mbere, Imana ibahe umugisha. Ku munsi wa mbere twumvise ingene hari ubucuti cyangwa ubusabane buri hagati y'abana b'Imana. Twabonye hagati ya Pawulo isano cyangwa ubucuti, ubusabane bwari hagati ya Pawulo no witwa Filemoni. Yesu ahe umugisha umukozi w'Imana yadusangije iryo jambo ku munsi wa mbere. Ku munsi wa kabiri twumvise imbabazi n'ubuntu by'Imana bihebuje Imana itugirira. Pawulo yitanga ku rugero, akarorero, aravuga ngo mubo yagiriye neza nanje ndimwo, nari uwagahebuza mu gukora ibyaha, ariko Data wo mu ijuru yangiriye imbabazi. Imbabazi z'Imana ziracariho uyu munsi. Yesu ashimwe. Ku munsi wa gatatu twumvise mwene data atuganiriza ivyo kugwana intambara nziza, intambara yo kunesha. Yesu Kristo nashimwe. Ku munsi w'ejo twumva ngo umuhuza w'abantu n'Imana numwe, uwo niwe Kristo Yesu. Nta yindi nzira nimwe dushobora gucamwo itugeza mu ijuru, nta rindi zina na rimwe twahawe munsi y'ijuru dushobora kwambarizamwo ngo dukirizwemwo atari Kristo Yesu. Nta numwe dushobora kwinginga ngo tubwirire
data wo mu ijuru atari Kristo Yesu, ahandi hose twoca twoba turiko turaca mu nzira atariyo. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero turangirije icyumweru kuri rino jambo rivuga ngo ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe, imwe waheshwa n'abavugishwa n'Imana, waheshwa n'ibyo abavugishwa n'Imana, kukurambika kw'ibiganza by'abakuru. Ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe, ntukinishe ingabire iri muri wewe, ntufate minenegwe ingabire iri muri wewe, ntukerense ingabire y'Imana yateretse muri wewe. Wewe uri kuranyumva uyu munsi warakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, hari ingabire, hari impano Imana yabonye ko ari byiza. Iyo ngabire Imana ibona ko ikubereye, igukwiye, maze Imana atawigishije inama, idategetswe n'umuntu, iyo ngabire irayiguha kugira ngo uyikoreshe mu bwami bw'Imana. Ushobora kuba muri wewe Imana yarateretse mu ingabire yo kuririmba. Muri wewe Imana ishobora kuba yarabonye ko ari byiza, ishizemo ingabire yo kuba umunyamasengesho, umwinginzi. Muri wewe Imana ishobora kuba yarabonye ko ari byiza, igashiramo ingabire yo gusura canke kugendera abagwaye, abafunzwe. Muri wewe Imana ishobora kuba yarashyizemo ingabire yo guhanura, ubuvugishwa. Muri wewe Imana ishobora kuba yarashyizemo ingabire yo kugira inama abandi, kubahugura no kubahanura. Imana ishobora kuba yaraguhaye ingabire y'ivugabutumwa canke kwigisha, n'izindi ngabire zitandukanye Imana itanga ibicishije muri mpwemu yera. Imana ishimwe. Pawulo abwira Timoteyo ngo iki Imana yabonye ko ari byiza, ngo ikiguhe nk'ingabire ugikoreshe mu bwami bwayo, ntugikinishe, ntugipfushe ubusa, ntugikerese, kuko gifise agaciro gakomeye. Imana ihabwa icubahiro. Nta numwe yakiriye Kristo Yesu adafise ingabire Imana yamuhaye. Nta numwe yakiriye Kristo yavutse ubwa kabiri adafise itarano Imana yamubikije kugira ngo ayikoreshe mu bwami bw'Imana. Aho dukunda kwibeshera kenshi tugasanga mbere bidukoresheje amakosa, nuko akenshi kugira impano canke gukizwa kenshi tubyitiranya no kugira impano y'ubuhanuzi, impano y'ivugabutumwa, impano yo guhishurirwa amabanga, impano yo gukora ibitangaza, impano yo gusengera abagwayi. Akenshi muri bino bihe turimwo, ukwera canke kuba umunyamwuka abantu babibonera muri izo mpano, impano zo gukora ibifadika n'ibigaragara. Ariko uko sukuri kw'ijambo ry'Imana, Imana itanga impano uko ishaka kandi ikayiha uwishaka. Izo mpano zose zikoranirizwa hamwe kugira ngo zubake ubwami bw'Imana, umurimo w'Imana. Imana ishimwe. Pawulo abwira Timoteyo ati ico Imana yashyize muri wewe, yewe Timoteyo, ntugifate minenegwe, ntugikinishe, ahubwo hagarara ushira amanga, maze Mana ishimwe ngo ubishyire ku mwete, uvyamemwo, kugira ngo ukuje imbere kwawe kubonekere bose. Nta mpano nini, nta ngabire nini iruta izindi. Mana yagenye ko ukoropa mu rusengero, ni impano nziza. Mana yagushize ku mutima kusengera abagwaye, ni impano nziza. Mana yagushize ku mutima ko ufasha abagowe, imfuvyi n'abapfakazi mwibanga, ni impano nziza. Impano zose imbere y'Imana zirangana kuko zifise umumaro umwe, ni wo kubaka ubwami bw'Imana. Yesu nashimwe.
jambo ry'uyu munsi turangirije ko iki cyumweru, ni ukuvuga ngo ingabire wabikijwe n'Imana, itaranto wahawe n'Imana, yicuruze neza kugira ngo Yesu Kristo niyagaruka, haleluya, umwami w'abami niyagaruka azambaze ngo nakubikije iyi mpano, mbega wayikoresheje iki? Itarano naguhaye mbega yukutse zingahe mu bwami bw'Imana? Nawe nicyo kibazo uzobazwa mwene data. Nicyo gituma impano Imana yaguhaye ibikije mu rimwe mu yera w'Imana, ukwiye kuyifata ukayifatana ubwenge, ukayifatana n'ishaka no kumenya gukorera Imana, kugira ngo mwene data nshuti y'umusaraba twubake ubwami bw'Imana turanguruye. Wabikijwe iki? Nabikijwe iki? Imana itugirire neza. Weekend nziza, tuzosura ku munsi wa mbere umwami Yesu Kristo akidutije kubaho cyangwa ataragaruka gutora ishengero ryiwe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.